ako je bilo moj čin manastira, bilo koga uvredio, ako je to samo bio razlog narušavanja odnosa, onda kažem da u Srebrenici nema problema. Ja se izvinjavam bilo kome ko je ovaj čin shvatio kao uvredu. Niti je to inat, niti je uvreda. Mezarje Kragivoda nije mezarje koje smo ih htjeli. Nastali u ratu i prema tome, kada neko želi da obilježi mjesna mjesta gdje su ljudi bili pokopani 1914. trebao je to sa malo većom pažnjom raditi. Prije svega imovinsko-pravne prirode i tu smo odlučni da pokrenemo proceduru kako bi obe vjerske zajednice dobile zemljište za svoja mezarje i groblja. Drugi zaključak je svakako da je potrebno da se svi uzdržimo od daljih ekscesa. Ja vrlo dobro znam gdje se nalazi ta grobnica kao zajednička, koji su tu zatrpani zajedno. I bio je spomen jedan zajednički, na tom kamenu piše imena tih trojice mučenika. Ovo je čista provokacija. Pokušaj da se naruše međunacionalni odnosi na ovom prostoru gdje se dešavale najgroznije stvari na koncu gdje se desio i genocid. Nije sporno, dakle, koliko oni tvrde da tu postoje neke žrtve, neke njihove kosti, da se to uradi, ali se to mora raditi kroz institucije. Ne bi ništa imala protiv da ovu nadležne institucije iskopaju, pronađu imaju li tu kosti i zaista čije god kosti, bez obzira čije bile, ja sam pristalica da se tu svako po svom običaju smiri kosti. Ljudi koji imaju i djecu, već ljudi su u strahu i plaši se.